Kemudian kita sempat di pajak di baju kersani dengan kapor. Ia kayu YouTube channel kejungi, lampu saya channel. Jadi kita hendak ke grup kejungi baru. Tinggi dan kapor pada kamera pentip sepi bayar kaflim kaju. Layak berpedi habis ju cinema hall sulong. Kata kasan tarik mentau penai terter hadu ke aku tarik. Te kapor peni kalau kawai baju menster mur benang. Tega ba ar baje no kaisni ka basan baje janmit bat banyo baje janmit te kaji kerpat kajungi kalong ba yawan ban aji kersan le ni ka film ka ban sapani ka tega tarik ke banga itu mentak te kajingi kaji kersan kajungi kana men sim su yengi bangi nang ya sakmat ha hikam kajungi te kini baro kini wana ka te kersan tarik te la gua bani keduk markmar bani sawan ka te kesni kabangi ngira penam ta kata kare kasan tarik de kerman skrabingan sekendu bani ai khablei mat khama ba piwe no kersan gitu di kejongi de ngin sekendu akategesi kublei shibun kublei sijarno sim ka kunde jing it sha pi ka be hasr ni chong pi nan